Morafo o moholohadi wa polatinamo lefatsheng o basebeletsi ba ona ba fetang dikete tse supileng. Morafo wa polatinamo wa Mogalakwena o sebetsa ka diperesente tse 95 tsa basebeletsi ba ona, ha diperesente tse ding tse 5 di sa phela hantle, mme di le dibakeng tse ikgethileng tsa kalafo ka morao tshwaetswa ke COVID-19. Morafo ona o morerong wa ho fokotsa sekgahla sa ditshwaetso molemong wa hore basebeletsi bohle ba kgutlele mesebetsing ya bona. We've lost, just in South Africa alone, close to 100 employees in our businesses here. We don't want to see a repeat of that. That is what we're trying to prevent. We know that vaccination, especially vaccination with something like Pfizer, is 95% effective against death and hospitalization. Basebeletsi ba morafo ba seng ba entuwe ka mothamo wa pele wa enta ya Pfizer ba boletse ha bana le tshepo ya hore ha ba kotsing ya o ka tshwaetswa ke kokwanahloko ya COVID-19. Lefapha la bophelo la profensi le boletse ha le tla sebedisa sebaka sa ho enta sa morafo ho enta baahi ba motse. Ha re fetja ka bona lefelo le bulelwa community itle le yona itle tlo khona go tlhabediwa. Lefapha la bophelo la profensi le boetse la bolela ha le kgonne ho enta baahi ba ka hodimo ho milione, mme le eletsa baahi ba bang ho enta.